Mama wakwaba wofreme adwoa search him mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Ebusiafo ene yewura osu bempa aboa papon eye press conference ene osu bempa aboa papon eye press conference ene na osu bempa aboa papon press conference no ye no ne mu doye pa na okeka nsem osu bempa aboa papon keka nsem bibiri ekeka nsem na ninsem a oye press conference na o kenya ne say first the late President Atamos Airbus scandal bi koso amom ka say omuti committee enhwehwe yankasa ye former president Owura John Dramani Mahama yenti committee nyemfa hwehwe ni nsemu na Airbus no ayese anwona fosa no ekonachi na bananim nti enukwa ka ho bi nti no yewura Owura John Dramani Mahama untimi tukwan ema US untimi tukwan ko UK na enu na osu bempa etumi ka call police some kope approval say some ye kire etia the former president Owura John Dramani Mahama say Airbus no so ni mu bia omra no meyi ni ho ano inti han no na ye government official one no an hu bon sa asem no government official one no munti Ghana ban mun kasa asem no mfiri ho na sadi we eye gyen guase ama Ghana too much ana de be da so bia Airbus de be chibia Airbus it's too much until fits the country movement Omakoji approval every police face the country movement. Omakoji approval every Ghana police. Etino sa approval na omo no ko Owura John Dramani Mahama no office no police esebo guard wo mo bom ho ban obi obabedi to trasem abeti omu bia no Ghana police muni sankofo ni Ghana police na me aduma demonstration na eba so no fix the country movement obia obaba ye kanta demo bia no Ghana police munu omuni because say Airbus scandal no ayese say oman Ghana koma check entiene so usu bempa fix the country movement omakoji approval every Ghana police say no November 16th omo ye kire chenchirenchi omo ye kire chenchirenchi etia the former president Owura John Dramani Mahama so mino me yina no ada say Airbus scandal no ni hubo ma na say ni humo Airbus scandal no ada say ni wede ni hubo ma na say ni humo because of onunti no ye papa yi the former president ye former no ye president no ontimi nko UK ontimi ma US ontimi tukwa nko US ontimi tukwa nko UK entino sa same way Airbus ebaneko emedu say Ghana ban munkasa asemu ne mfiri ho na Ghana obi ko wia body e betem no komu 10 years emredi hiani emre ni sikani emra edi hiani e o Ghana emre di sik emra e ni sikani Ghana yakoto yesi yakoto aluple yakoto Airbus ni yesi yenya government official one yesi dream bi akoso ene Ghana mpo na eka wo UK ene America ban ene eka say dream bi ede akoso Airbus na ya trawo sasemu ya trawo fru na ntinkodwe ho yetimi nkasa asemu memfiri ho nti hani data mo no hanu government official one no and a government official one or yam frama
ana onye nipa go sa government official wan no onye nipa oye mframa aninsa ninsa sase ni government official wan no ne hyehye sa dwirim na se isani pa no yentimi nkasa so memfiri ho emire ni nie emire no enie so we ko wia bode betem no timi kom 10 years a mumma emire ni adwuma Ghana ban mumma emra ni adwuma because hani government official wan no that time no yedi nkaso obia entino so usu bempa face the country movement nyame ayadom and the police agrantuom say November 16th omutimi demonstration omutimi say ye kire no omutimi say ye say ye kire ni dia Ghana baye ye serew sa sem we sa government official wan kro no boy yenim pani ni yenim kutoa wo krono bo hohoi yenim pani ene yenim akola enti zad enipa na ye friend sa government official wan no ye sere Ghana ban sa government official wan kro no ye feri dintu dwa ni enfa emrantu be bia emrada because sa kola bi ko wia bode betem na komode no ni etimi jere ni 5 years ni enya Ghana kakrakai na yeni Airbus egu Ghana ni mu asede a Ghana ban yeserew mumfa no kurantu be bia no kureda. Thank you Ebada Felix paso join jumedi medwa no sia o mfa no. Thank you. What I say na yenya pani yenya mamene Ebada Felix nkase sisia political zone mufre ye former president Owura John Dramani Mahama mufre no na no hu mo ma okon baby tititia etinyenya se ase Ghana no emre ni pani emre ni nkwala yemfasa chichire oman yemfasa chichire oman yinyina no ye prepare yo enukureka eni si ye tan obi mumma emra enye dwuma. What I see mumma emre enye dwuma na government official wan kro no government official wan a Ghana twitwi sika twitwi die a ye koto Airbus ninsa boom Ghana official wan kro no a ye koto Airbus ninsa ere e boom no mumma emre enye dwuma mumma emra enye dwuma because entimi ma say obi ko wia bode betem ni ajeri no 10 years obi ko wia kodu ni ajeri no 5 years ba obi timi fesika Ghana sika wo twitwiri die bebre na because of yesi we a politician tino ni eja no na Ghana. What I say because of yes one where politician tino ni eja no na Ghana mumom na enye dwuma because entimi ma say san same way abesi se Ghana koma che san same way abesi se Ghana e koma ache ana de be chi be da so bia government official one Airbus etie timi nkase